Marilah kita mulai rangkaian ibadah manasik haji ini dengan sama-sama mengucapkan lafal al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Bismillahi Allahu Akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Ya Rabbi, Rabbi warham wa'fu wa takarram wa tajawwaz innaka ta'lam. Allahumma ja'al likulli sa'ratin nuray yaumal qiyamah. Nah, kita kembali ke hotel di Mekah ini, kita kembali ke hotel, lalu kita memperbarui niat kita, ya, memperbarui niat kita menjadi niat haji. Labaik Allahumma hajja, labaik Allahumma hajja, nawaitul hajja, nawaitul hajja, wa ahramtu bihi, wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Wukuf itu akan dimulai dengan khutbah atau ceramah, ya. Nanti khotib akan menyampaikan khutbahnya. Selama khotib menyampaikan khutbahnya di Padang Arafah, jamaah haji wajib mendengarkan. Setelah wukuf di Arafah, kita saat ini berada di Musdalifah. Nah, di Musdalifah kita memanfaatkan waktu untuk mengambil kerikil, ya nak, ya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Bismillahi Allahu Akbar. Stop. Lemparan kedua. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. 4 kali Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Allahu akbar, la ilaha illallah. Melakukan sa'i, tapi sa'i haji, ya. Rabbi ghfir warham wa'fu wa takarram wa tajawwaz amma ta'lam innaka ta'lam wa la ta'lam. Ini adalah rangkaian rukun ibadah haji yang terakhir, yaitu tahallul haji, ya. Oke, sekarang langsung saja ikuti Ustaz niatnya. Allahumma ja'al likulli syaratin nuran yaumal qiyamah. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد